Reka nk'uhe ikaze wakomeza kugenda ukurikira imari tugenda tukugezaho kuri YouTube channel ya Nzuri Market. Aha ngaha turi ni mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Mageragere. Aha ngaha ni mu kagari ka Kankuba, ahagiye kubakwa kaminuza y'u Rwanda. Ni rimwe mu mashami ya kaminuza y'u Rwanda. Aha turi muri site rero, ahari ikibanza cyiza cyane kiri kugurishwa amafaranga make cyane. Ni ikibanza cyiza kiri ahantu hitegeye umujyi wa Kigali, ahantu muri site hari kugenda hubakwa, hari kugenda hazamurwa amazu agiye atandukanye. Niba ushaka ikibanza cyiza cyane, iki kibanza ndi kukwereka kigarukira ahangaha. Hanyuma hirya iyi nzu yindi nanone ikaba ari inzu iri mu kindi ikibanza. Ushobora kubigura ari ibibanza bibiri cyangwa se ukagura kimwe muri byo. Ni ibibanza bibiri biri muri site y'akagari ka Kankuba, mu murenge wa Mageragere n'akarere ka Nyarugenge. Amafaranga ni make cyane, ukaba ushobora kugura ino nzu cyangwa se zino inzu ebyiri ziri mu bibanza bibiri bitandukanye. Ushobora kugura ikibanza kimwe ugasatura, cyangwa se ukagura inzu imwe muri izi ngizi ebyiri. Inzu imwe irashaka miliyoni 20, iyindi igashaka miliyoni 17. Ni igiciro gishobora kuganirwaho. Uramutse wifuza kugura ino nzu, iri ahitegeye umujyi wa Kigali neza, ahantu hari kugenda haturwa, ntiharatangira gukorerwa imirimo igiye itandukanye. Nkuko nabibabwiye, hagiye kubakwa kaminuza, ni campus ya kaminuza y'u Rwanda. Urikumva ko rero mu minsi iri imbere haraba hameze neza cyane. Niyo mpamvu niba ushaka kugura umutungo mu mujyi wa Kigali, niba ushaka kugura inzu irimo ikibanza kirimo inzu mu mujyi wa Kigali, ushobora kuza ukagura ino ahangaha mu murenge wa Mageragere, ni mu kagari ka Kankuba. Uramutse wifuza ibindi bisobanuro, uramutse ushaka kugura uno mutungo utimukanwa, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 48 66 97, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 230 tukakugeza kuri uyu mutungo, hanyuma ukivuganira na nyirawo mukabasha kugura muri uyu mujyi wa Kigali. Ndagushimiye cyane ko ukomeza kugenda ukurikira imitungo itimukanwa tugenda tukugezaho kuri YouTube channel yacu ya Nzuri Market. Ushobora no kudukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye tugenda dukoresha. Hari Facebook, hari Instagram, hari Twitter. Aho hose ushobora kuhadusanga nka Nzuri Market. Ciao ciao.